darsu de ka babu 17 toujours al hukmu thani nyawri dimmere den anna man wajada wonde kala on tawdo ayna malihi jawdi makko nin tigi alladhi nim ba'ahu alayhi ndi o yeyi o yamandi o nyawli oya aw aqradahu mandi o nyawli mo iyahu faade mudum aw ajrahu ma joddi makko ndin iyahu faade mudum qabla al hijri alayhi ko adi oya hedede jawdi makko ni mi mana o do o perdi mo nyawli yimbe buy jonnon imam on ari pottini mo jawdi makko ni fiyo imam on ƴettundi jawdi yobita be nyawlaabe ta o perdu nyawlaabe kadi perda ender ben don non nyawlaabe o da ari marchandise makko tigi mo nyawli oya haray falahu hino wadani mo an yarji bihi ndi urutto data e dun don wa yashabahu o wonda e dun don min indil muflis immorde e jungo o do perdudo e gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko nelado man adraka kala hewtitido kala yitudo kala tawtudo mata'ahu marchandise makko inda insanin aflasa e jungo neddo perdudo fa go biare ko kanko buri handude dun don di hiddimo makko be masalan nyawlaabe fo be arabe darabe tawa marchandise ji mabbe di goto e al marchandise mum o da non arata marchandise mo nyawlo e on no don haray on don nakutondirtedo sende aray ko mo tawata ko jumum no kon don hettata be da ko mabbe kon dare no hetta muttafaqun alay wa gadda zakara al fuqaha gomdi jantike jomirabe faamu be rahimahumullah annahu kuni yustaratu hino sartina leru joyi saburut tugol man wajada on tawtudo malahu jawdi makko indal muflis e jungo perdudo al mahjuri heeda don alayhi hore mudum sittata shurutin sartiji jeego الشرط الأول سرت أرى نون ستايكو يو يتو جاودي مكو دي أتاويندين هرا دي سندو داكا هدتي بين كان المفلس لا تو بيردو دون حيا كو وورو إلى أن يأخذ ماله ها يتو جاودي مكو نمين مرد مكو لما رواه أبو داود سبكون كابا داود في اللي أنه نلال صلى الله عليه وسلم قال بماك فإن مات سيوني وماي فصاحب المتاع هراي jomirabe marchandise ko nyawli kon uswatul ghurama'u fa sahibul mata haray don jong marchandise yitado don on uswatul ghurama'u ko nyentinal e be nyawlabe heditibe be manabe fo ko be gotun haray don be senday ko be tay don kon ashartu thani sarti dimon bagao samanuha ko heddagol cuggu mudum kulluhu fo fi dhimmatil muflis ender dande perdudon fen qabida sahibal mata si tay woni jom marchandise mo marchandise mum on tawa on e jungo o do perdudo si tay woni o hettino e al mata marchandise on shay'an goddum mi tamani imorde ciogu mum on o hettali goddum tay o yayobino goddum avance no heddi goddum haray fi o ari o tawi ko oto wal makko gal tigi ni ko kanko nyawli mo galdo ma ko marchandise makko on tigi ni haray don tay tun o hendinoke avance haray lam yastahiqa haray o handa aruju abi e rutto dagole dum don fi ko kanko jeyi haray don kanko heddi tibbe be senda dum be kafa ashattu thalith sartata bom bagaul ain ko heddagol yitere nden kullu hande fo fi dhimmatil muflis ko du woni e dande o do perdudo fa in wajada stay woni o tawi baadu ha yoga e jawdi ni fakat pet lam yarjiu bi aray urtudata e ndin don kadi janna sabu kanko lam yarji do yi ali o tawali ayna mali jawdi makko ni tigi wa inna ma wajada aray ko tay don baadu ha ko yoga e mayri ashartu rabi satina ya bon kawnu sila ko latagol marchandise on bi haliha e al hali makko o lam yataghayyar tawasan sali shay'un hayhunde min sifata morde sifaji jawdi makko ni ashartul khamis sarti jawab on ko watta kon ha yo jom marchandise on hettutumo har o sendaka e jungo do perdudo kawnu sila latagol marchandise on lam yata'allaq biha yowitake makko haqqul ghairi haqqe marchandise go
bi an la yakuna masalan wanonde latota ko al muflisu perdudo qadara hana ha gomdi o wadino dum tiginde wana ha dalika e ko nandita tay dimpiji ashartu sadis sarti jeega bon e sakkitoro on kanu sila ko lata gol marchandise o lam tazid beydita kadi fawa ziyadatun ko beyditande e muttasilatun jogondirde kasamani wano bellere fa idha tawafarat siwubiti hadi shurutu dido sarti jeego jaza harayno dagani li sahibi sila jom marchandise tawado dongo an yashabaha nde wonda tay marchandise makko iza zahara stayni dum feñi iflasin iza zahara stayni feñi iflasun perdidi min hiya man hiya indahu harak hombo dim woni e jungo mum lil hadisi sabi gonande odo hadise fejjudo al hukmu salis nyaawre tatabere den in qita'u ko tajugol al mutalabatu dabbirede den anhu dabbirgol gol anhu ga e makko ba'dal hijri bawo o sakkama alay e jawdi makko din ila an yanfakka ha o wawa sirndude kadi ko dum woni o yiltito anhu e ga e mudum al hijra e odo hedegol faman ba'ahu kala yeeyudo dum aw aqradahu ma o nyawlino shay'an goddum khilalan hadhihi alfitrati e hakkunde dido ndedo tajuntinde be anoda e hakkunde odo distance badal hijri bawo oda hedama alayhi idum ila an yanfakka ha faade nde o serdata nde o hefata witta an gaay makko al hijra hedede nde faman ba'ahu kala yeeydo dum aw aqradahu ma on yawli shay'an goddum khilala hadhihi alfitra ender odo fitina talabahu bihi o dabbirimo dum do baada fakkil hijr baaw ittugol heedode den anhu gaay makko al hukmu rabi nyaawre na bernde annal hakima wonde no nyaawo won ko don imam on yabi o yeyta malahu jawdi makko din jawdi o yandilde goy way gasimu o senda tamana cuggu mudum on be gadiri du yoni wuramaayi e yeru embere e nyawlibe mo be al halata e joni be li anna hada sabudun do wal maqsudu ko don faada dun do nal hijri morde hedande alayhi e hore mudum wa fi ta'khiri dhalika woni nder nettingol dum matulun nettingol wa zulmun dum lahum dum don non ko toñe wonande be wa yatrukul hakim nyaawo won acciti don wa yatrukul hakim haray nyaawo won accitay lil muflis wonande perdudo ma yahtaju kala ko hatto jini da faade makko accide makko min maskan immorde hodongo o yaltintama ka suudu o mo onatan e ngure makko wana hidal kay ko nanta tay dum on fami ka amma dina amma dain amma nyamande al muajjal wadande lajalde fala yahillu den don hewtata bil iglas bil iflas o do perdudo wala yuzahamu o bi jondirta kadi adduyo na nyawol be ben al hala e on don al hali lian al ajli sabu o do non lian al ajli sabu la jangal habbun ko gal gebal lil mufsi wonande perdudo fala yasqutu yanata iwa makko kasairi huugi won habbeji makko ni fu wa yabqa heddo fi dhimmatil muflis ender dande ko duwoni perdudo o walam yabqa heddota ko minha e mayri shanay unde in faka ko wawata sortorde an e mudu al hijr ko duwoni jombudo in fakka e ko duwoni riwugol itta anhu e jawdi den al hijra heeda do bila hukmil hakim bila hukmi hakim ko alday nyaawre nyaawo li zawali mujibihi sabu ittugol ko waddi mako kanko nyaawo
wa in baqiya alayhi hay siyeddike hoore makko shay'un goɗɗum min duyunil haala immorde ko ɗum woni ñamale oɗo alhaal fa innahu ko woni la yanfaku riwetake anhu itte makko alhijra heedode nden illa bi hukmil hakim sona ñawre ñawo lianna sabu kanko huwa alladi ko woni on hakama ñawitiro bil hijri sabu heedugol goɗɗo alay hoore jawdi makko ndin fa huwa alladi ko woni on yahkumu mono ñaawa bi fakkil hijri sabu riwugol ko ɗum woni hayre nden heedede nden anhu e gaay makko kanko jon jawdi ndi anna usani none ɗimmo on min anwa'il hijir immorde e noneji heedegol ngol wa huwa ko wonata ɗum alhijiru ko heedegol al insane e ɗo neɗɗo lifzi nafsi fi renugol hoore makko tigi bifzi mali sabu renugol jawdi makko ni wa tawfiruhu lahu ko ɗum woni e humnalngol mo timminanamo lianna hada dayn sabu no nde ɗo ñamande dinu rahma ko dina yurmende alladi ɗum alladi on allajo lam yatruku shay'an waccal hay e hunde fi e nder muɗum maslahatun masala illa haddasa si wona o yewti ala ta'atihi e dow no on nden ɗo moƴƴere ardirante wala shay'a ko ɗum woni o ɗowtali fi e muɗum mudarratan lurriɗo illa hadara min sona o rentinay moy ɓurum wamin dalika no jeyama annano kanko afsaha wamin dalika no jeyama annano ko woni afsaha ɓuri laaɓude almajal afsaha almajal ko ɓuri laaɓude e jeɗen kon fof li insan wonnade neɗɗo alladi kon fi mo woni e jungo mum ahliyatun liddarur ahliyatun yiltoɗen seeɗa wa min dalika no jeeya mum annahu ko woni afsahul majal ko ɓuri laaɓude e wenje ɗen fuuli insan wonande neɗɗo o alladi o fihi mo woni muɗum ahliyatun handugol littasarrufi e ferlisagol jawdi makko ndin wa muzawalati tijara ko ɗum woni koro karare ngeyngu ko ɗum woni immagol waɗagol leli ngeyngu ɗi fi hududil mabah e nder keeri dagiɗi wal kasbi tayyib e faggitande laaɓunde lima fi dalika sabu kon koye muɗum min almaslahati immorde maslaha allati on ta'udu mo andanɗa hoorema hino ruttade alfardu wal jama'a gokkun e buy amma ida kana al insan amma si neɗɗo laatike gayru amma ida kana al insan amma si neɗɗo laatike gayru muahilin wona o hebilaniɗo li talabil kasabi fi ɗaɓɓugol faggitande laaɓunde dagginde wa muzawalati tijara ko ɗum woni surtugol wal muzawalati ittugol attijaratu e njulankako ngu lisihri sinnihi sabu fandugol duuɓi makko ɗin aw safima jofoyagal makko aw fagadana aqluhu ma sabu hattagol haqqille makko ɗen fa inna al islam ande no islam o yamna o haray o sakkoto oɗo neɗɗo min tasarrufi e firlisagol jawdi makko ni wo yuqimu alayhi ñinne e hoore makko wasi eno wasi e yahfuzu lahu mono renanamo malahu jawdi makko ndin wayan mihi o mawnina ndi hatta yazula ha morto anhu ka makko almani u haɗitinoɗo o summa yusallimu rifte o jonna malaw jawdi makko ndi mawfuran ko ɗum woni harano ndi timmiri ilayhi faade muɗum qala ta'ala Allah dali wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ila qawliha e dalil makko kanko Allah ta'ala wabtalul yatama hatta idha balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum dhalikum ɗum ɗo mon huwa ma yusamma bil hijr ko ɗum ɗon ko wi'ete heede golal al insani e dow neɗɗo li hifzi nafsihi fi renugol wonki makko kin لأن المصلحة سبنا مصلحة في ذلك أيضا تعود عليه نرتو إماكو كان كتيجي وهذا النوع أودونون من الهجر إمرده هيدغول يا أمه نهوب الذمة داندن والمال جودندي فلا بمعنى دون هنهوب إنك دون وجودندي
fala yatasarraf on tigi yiltindirta min in tabaqa alayhi ilaka hippa jogita e hoore makko fi mali nder jawdi makko ndi bi bay in o yi accidetaake o yenge wala tabarru a pottitotako wala ghairi ma wana ko hina dido didi wala yatahammal o fawtata fi dhimmati ender dande makko nden daynan nyamande aw damanan ma dum garanti go kadi aw kafaratan ma dum fawtande wana wiya ko nande taymun li anna dhalika sabulun do faf yufdi ko nabaydun ila diya ifade yebagol amwalin nasi jawle yimbe ben layli islam on hino hadi dun don wala si husallata tasarrufu firli sagol ghayra sufaha'u tanabe do jofobe ma hum wondude mabbe bi mana yimbe marbe haqqille be yilto be diri sandido jawdi wondude be mara haqqil bi idin yu'tihim sabuno yaanugol jonnugol be malaw jawdi mabbe ndimbi aynan yitere aw qardan madum e nyamande aw radi'atun madum e der jasere aw qardan madum nyamande aw wadi'atan madum kalif aw ariyatan madum lubal wa man fa'ala dhalika e kala huudo dum do fa innahu harakoni yastarid ko yoruttu ma tahum konko jonnibe in wajadahu so tawi dum baagi an hinoditi biayni kanyon tigi fa in talafa si perdi feedim ka juude mabbe aw talafu ma kambe tigi be perdini fa innahu haray dum do yadhhabu yahi hadaran mere fus woni perdi la yalzimuhum waddata ko be damanuhu fawtagol mun yoba li anna sabu dum do faratun ko welsindare bi taslitihim sabu wurtugol mabbe alayhi e hore nyawlido wa taqdimihi e adondirgol mabbe ilayhim e faade e mabbe to bidi daw sabu weltorgol mo waqti yaru e subagol mo amma law ta'addal amma stayuni totti al mahjuru heeda don alayhi e mudum li sigharin sabu fandugol duubi wana e ko nande tay mum ala nafsin do wonki aw malil ma jawdi bi jinayatin sabu wadugol boni e mudum sabu wadugol wenje mum fa inna wara on do yo damman o yettante garanti wa yatahammal o himo eto ma tartibi ma tarattaba konko waddi kan ala janayatihi e do bange makko min gharamatin imurde kodu lianna al majni sabunon no feetudo alayhi e hore mudum lam yufarrit on o fe'in lam yufritu fi intinali wa lam ya'dallam o bidhalika yamirabe dunga wal qa'idatu o do horudo al fiqhiyatu famo yankejo tagulo we inna damana al itlaf amma fawtagol perdu gongol yastawi ino fotondirde fihi mudum ino fota e nder mudum al ahlu yimbe be wo ko doni yimbe nyawlabe wa ghairihi e wobbe go ko doni tana makko kanko qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah o do maki yadmunu sabiyu pay ko hino fawto wal majnun feetu ko wonnay may dani do yudmanu fawtete kan yettete garanta sabi pay ko wal majnun feetu wonnay ma dan ma atlafu kala ko be perdini dum min al amali morde jawle kombe fawtoto dum ko waliyabe mabbe be wada do min ash-shara'i al amayno je asariyaji ko doni hubutudi allati in la tutimmu di tawata timmata masaliha masalih mise modon de masalihul umma mise moftede la basamaha illa biha kan afan illa biha siona kanje falawlam yadmanu stayoni nunu be fawtaki janayati aidihim ko perdi ko juude mabbe den la atlafa perdeno kadi baada amwal nas yoga e jawle yimbe ben buyi wa da'il khata nodda faljere den wa adamal qasdi e wasegol faandunde den
ويزول هنا إيوة الحجر هذا جونغل على عن الصغير جاي بايكم بيمرين سبب في جديد. الأمر الأول في أكيرا نونغو بلوغو هلي في قول مكوية إنه هلي فاهم دون إمبورتو تاكوني مكوية جاودي مكوني وهد سن الرشد دوبي بي في الليتال دوبي بيوال ويعرف ذلك دون هنا عندنا بعلامات ما لجل أو لا ما دارنيرندين إنزاله المني كو يالتنغول مكانكو مني تاسوسون وهو يتيك ما يدي سناجو مني يالتي يغازاتين فوتيكوفينو دو أو منامين ما كو يدوينغول قال تعالى دالي وإذا بلغ الأطفال سبايكو كو يتيك كلفي من كميمون الحلوما كلفي هو يتغونغول فليستأذنو يبهيتين بأح والحلم كو يتي هو يتغول ودون أن يرى الطفل كوني بايكو كو يتا في منامي كدوينغول مكو ما ينزل به المني كونكو واوتا يالتinde maniyu e makko addafiq dunyindiro asalisa tutatabun dum bulughu ko hewtugol bulughu ko hellifegol mo afwan asaniyatu dimmun dum akiyake ngongure den jemma on towi asaniyatu dimmun dum in batu shari ko fudugol lebi al khushni labordi lebi labordi hawla qibali hella yeso makko hella wala goy ka farju yeso jo fudugol dil lebi don ko mande holludum o helli fama haysi mani yo yaltali as-salisatu tatabun dum bulughuhu ko timmugol makko 15 sana dubi sappojo sabu ko wiete kon kellefuye ko 18 tan dum ko jungo al yahuda nasara goy enen ka julbe si suka hebi dubi sappojo kanko imama soro makko ko be gore ka dina famen dum sonnajo si hebi dubi sappojo kanko e fati makko ko be gore ka dina en fami ka dubi sappo e jetati kelle fuye ko jungal yahuda en nasara enen mo hebi dubi sappojo suma e horali ma waguto julali ma o hebi jawdi ko hajjiro yaw hajjali o nangete nangal mo dubi cappande joy ma mo dubi temedere on fami ka قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه uridat oɗo maki o wi bitama ala nabi annabaja sallallahu alaihi wasallam yawma uhud yande gere uhud arattu kam mi webitino ala nabi annabaja sallallahu alaihi wasallam yawma uhud kan yande gere uhud fi yona boran taymi do yengo wana taymi ibnu 14 sana ko mi dubi sapone falam yajizni o daginana Allah yawgol holli o helli fakataw وعرضت عليه مبيبتي مكو يوم الخندق كغير خندق وانا تايم ابن 15 سنه كما مدوبي سابوجوي فاجازني ودغني لا عندي دون هولي او مدوبي سابوجوي كفوي بي كون فوفا يكمو متفقون عليه ومعنى اجازني معنى ودغني لا اي امداني ويانا نيلان ونبري لان للخروج فيه يهغول للقتال فيها بغونغول فنادى فدل انو تندني على أن يبلغوا على أن بلوغوا وإدو وندنو كلفيه 15 سنة كدو بسابو جوي من الولادة إلى كونتك جبنا دون يكون ريوني بلوغا هل فادو وفي روايتنا في الله في تعليل عند اللينغول منعه هادغول مكونغو في الإردة الأولى كدون اتدونغال أرنانغال قال يي ولم يرني بلغت ولم يرني أي آللا بلغت به اللفامة قال يي ولم يرني كان كون لا دو ياللا وند بلغت به اللفامة الرابعة نيبون وتزيد الجارية كسناجو كانيون كجيو hino beydito e hore fudugol lebi din hella yeso ma dum yaltugol maniyungol ma hebgol dubi sappojo kanko mo mari pihu nayabun harana gotel do tati kala ko andin taw helli fama ala dakari watazidu hino beyditi aljariyatu kajibun ala dakari ko fawi ko gorkon hino beyditi ni mo don kanko de bon alamatu rabi'atul mandeji nay tanduludi no tindin ala bulugha helli fegol makko wayakona takun beyditi kun alhaydu ko filagol ila kawi ella ko sonnabe ben yata kon haray oni helli faado hays ko mo dubi jeenay ma dubi je haray oni helli faado la yaqbalu Allahu salata haidin li qawli hi sallallahu alaihi wasallam samma kun laado Allah on jabanta julde fili do
illa bi khimar sona on de tiggare ko fanda julde fiilido ko julde hellifaado na julde wondo fiilade de julde wondo fiilade tiggi tiggaka julde makko de jabataake tiggi o tiggaki o rawahu Tirmidhi wa hasanahu. Al-amru thani fiyake di meden ma al-bulughi wondude kelle fiye on arrushdu ko peewal wa huwa dum as-salahu ko kellugol fil malika jawdi li qawlihi ta'ala wabtalul yatama jaribe al yatima be hatta idha balaghu hasibe hewti an nikaha jombegol fa in anasum jombugol fa in anasum son haynike minhum rushdan fadfa ilayhim amwalahum wa yu'rafu hino annire rushduhu peewal makko gal bi'an yamtahinande o jarribete o essaye fayamnaha shay'an o essaye seeda min at-tasarruf immorde e dirisugol jawdi makko ndin immorde gollirgol ndi e fewjugol fi mayri fa idha tasarrafa miraran stayoni o yiltindiri ndi laawi laayi bi mana laabiji seedaji falam yughban o jamfaki gabnan jampa fashion nyiddudo o wadali bone kanudo e mudum o torompaki torompande o faljali faljande nyiddunde walam yabdul o funsali kadi malaw jawdi makko ni fi